Kuna ndakubwire mukama yuko ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane y'ukuri sinoronka uko ndabivuga, kunda mbivuge mukama ko ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane y'ukuri sinoronka uko ndabivuga, kunda mbivuge mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Kunda ndakubwire mukama, kunda ndakubwire mukama Yesu Kristo ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane y'ukuri sinoronka uko ndabivuga, reka mbivuge mukama ko ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane y'ukuri sinoronka uko ndabivuga, reka mbivuge mukama kasyala, kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Yesu wanjye, nkundira ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanjye, reka ndabivuge. No kwica ijini y'umujinya, kunda ndabivuge mukama, kunda ndakubwire mukama, kunda ndabivuge mukama, reka ndakubwire mukiza jewe yuko ndagukunda cyane, ego kaka ndagukunda cyane mukama sinoronka uko ndabivuga, reka mbivuge mukama yuko ndagukunda cyane, ego kaka ndagukunda cyane mukiza sinoronka uko ndabivuga, ego reka mbivuge mukama kasyala, kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri Kristo
tugire Kristo. Abana b'Imana tuzotsinda. Uyu munsi dutanguye iminsi 9 yo kwica umushinya wa Seki. Yemwe kuwurandurana n'imizi kuko hari akagozi kitwa umushinya yamaze kuduteza kandi byanga ko dutezurirwa mu marangamutima yacu. Kristo yaraducunguye. Ndabashimiye mwebwe mwabyutse muri saa sita gusabikanye natwe igisabisha cyo gusaba Imana isezerano rishasha riza gutabara amarangamutima yacu. Erega murahiri gira umugisha murabana b'Imana. Ari ikintu kimwe nazobahisha mu mutima wanje nuko igihe cyose hari ikintu hebye kabagatiro bwabo butunzi amafaranga y'abimuzo byayo birato byayo biki ukageba kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana. Imana nishobora kukwirengagiza no mukana gato. Mubyumve mwongere mubyumve. None rero ndabashimiye dutanguye iminsi 9 yo gutegura urugendo rwo gutwara imbuto go kuja kubibira imigisha yacu bya bintu 12 twasaba Imana mu ntango z'umwaka. Ejo mwarabyumvise ko twatewe uteka kimwe umwe muri bamwe akishurwa kimwe giheta byose. Bari yarasabye Imana kuko aracigiye kinini inda ziwe ziguma zikoroka. Arabwira Imana ati ubuhohorero nje kugusaba kabiki zo mu rugero kandi mu mwana w'umuhungu nzomupozanira gukorera. Mwarabonye ko Imana yaduteye iteka umwana ukamuzana ku gicaniro. Nuko rero none rero namwe mutaravivurirwa kimwe muri bya bintu 12 mwandikira Imana ndabasabye kanakanya keza. Sibyo imbuto mwarayitanze mwifatanyije natwe kuja mu mimbi Gitega ku bitari Gitega mwana bagenda n'ubuhumyi n'abagenda n'ubumuga bwo kutavuga. Mwifatanije natwe mu kwakira batama n'abatamugazi ugicaniro tugasangira nabo tukicara nabo tukaganira nabo ibintu nk'ibyo. Sibyo none rero muracabagara muracatanga ifumbire. Nuvuge ngo narayitanze nubona ari Imana yaguhaye kabagasabuni twabuduharage kabagahuzu byo ushobora kubitanga mu byo buvunaguye cyangwa ukabyizanira uko nyene. Ushobora kubitanga mu byo buvunaguye cyangwa ukabyizanira uko nyene. Nuko rero wowe rero Imana yahesagiye dutanguye rero iminsi 9 yo gutegura urugendo. Ariko kuko itariki sine z'ukwezi kw'indwi iminsi 9 nizo bikwiye tuzohera ku mpimba yo mu Rumonge. Birasigura ngo muze duca akagozi. Ntidushobora gusengera bene wacu baboshwe ku mubiri natwe tuboshwe ku mutima tutarabyumva ngo tugice dukoze ku Imana dutabara. Isengesho ry'uyu munsi wa mbere rero wuguriye iminsi 9 sindagusabye ngo ugende wisonzeshe ibyo kurya naho nyene bikenewe niburi muri iminsi 9 uzogira umunsi umwe wo kwisonzesha. Nawe uzokwifatanya natwe ukagira iminsi 3 ya nyuma cyangwa umunsi umwe mugabo ntuzowugure. Sibyo ariko ikintu kinini yatugiye kwisonzesha abantu mukirya gatatu ku munsi nimwibuke ko abantu bari kwa muganga no kuri bakeneke bakora kwa muganga. None umutima w'urukundo wagiye mpone jiyangiye mu bitaro ndumi iyo ndiko ndaramaza ariko araduga y'abantu je sigira ishari ni Imana yabibiyere ni mu byubake muga nimba ari bizorunduka akaba Imana itazokubwira ngo nukuri ngwino mutoni wanje kuko ubatse inzu nziza wambaye neza washokoje neza nukuri pe wamana amasorora atunganije ku meza kandi igitanda cyawe cyasa neza ukabuzimuga ko Imana izokubwira ati narashonjura ngaburira nagenda gusura nyambika nari mwiboherura ndaho nari kavana ruramindaro. Sibyo nari nkubititse nawe urangira nimbuzi ko ari nukuri pe kandi nanajikinezereza Imana ngundi wavuga ngo no munugabure cyangwa wambitse cyangwa uriye Minerva cyangwa urishuri uvuga ngo bizoce bituma ngutubaka inzu mu mwaka ngo bakinzu ahubwo bugenze ko ubakazi bigiye niba ora ubaka imwe cyangwa zitatu. None rero ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo. Sibyo ducaka gozi gatangira amasezerano yacu mu kugira urukundo rwitanga. Urukundo rurihangana urukundo rugira neza rwemera byose rurinda byose urukundo ntiruhera. Urukundo rurihangana urukundo rugira neza rwemera byose rurinda byose urukundo ntirukama. Naho natanga ibyanje byose
nkabigaburira boro ntafise urukundo ntacyo ryomara naho no kwita mu muriro utagira urukundo umeze nk'icyuma cyasirana nk'ikinjanja urukundo rurihangana urukundo rugira neza rwemera ryose rurinda ryose urukundo niruhera rudahera ubwo rukundo rwihangana ubwo rukundo rugira neza ubwo rukundo rwemera ryose niwo mukanda upfundikanya ubwerana niko kagozi gacacura ibyago Bibiliya iravuga ngo urukundo rushobora gutwikira ibyaha byinshi uyu munsi wa mbere wisonzesha ubugome wisonzesha ibyo kuvuga ngo narabonye ibyo gucira imanza abantu wisonzesha ubugatarare mu mutima wawe wihuze n'ineza y'Imana uyu munsi ugira akantu kamwe gusa uhebye kugira ngo Imana igaragare mu buzima bwawe bwa buri munsi ndababwije ukuri hari abantu ingo zankiritse kuko mwese mwarahuje muri umugabo n'umugore mbw'ibyo mwahurije ko nta nyungu y'Imana irimo nta nyungu y'Imana irimo umwe ari kwihangana akabwira Imana ati nawe umugabo atabyumva sinkuryagenya kimwe muri 10 ndeka kumwiba mbw'ibyo uza gushyira mu kiganza cyanjye sinkuryagenya umwe ari kwihangana avuga ati nawe umugore atabyumva turabwirizwa gutanga indaro niburi muzi ko ari abagore mwabujije abagabo gutanga indaro bakaja gutanga rasha handi kugira ngo barabe yuko umutima wabo kwera kuko afise umutima w'urukundo kandi bamutima ugira neza Imana ishobora kureka ubumwe bw'umugabo n'umugore bugacika kubera yasanze mu gukundana kw'abatanyungu yayo irimo niyo mpamvu tuvuga ngo abahongagurana kenshi bararambana nimwe baze ngo abantu bahukana ngo kenshi n'abantu bakubitana imigero oya Imana ni mutananirwa Imana ni mugira neza Imana ni mushobora byose Imana ni nyina gahimbara muze tuyisabe icyakagozi kadutandukanye n'ubugombe bwayo muze tuyisabe icyakagozi gafunza amasezerano y'ubuzima bwacu ariko nushaka kuyisaba ufise urwango uyu musigira urukundo ndavuze ngo uyu musigira urukundo ngaka kagozi ugiye guhambira ku buzima bwawe kagaheza kagahamburura amasezerano yawe yari yarahambwe kubwo amakarande y'imivumo y'imikorere y'isi n'ibindi n'urukundo tugiye kuganira ku bugozi 9 tugiye guca byumvikana ko no musara kagozi kitwa iki ugwango duca turagakuraho kandi nukunda bagukunda nukunda bakugira neza urakunda urukundo kumva ko icyo ukoze nawe wogikukorera utubabara kumva kuko wihanganye nawe wobikugirira wonezerwa urukundo akagozi kitwa urwango kadutandukanye n'amasezerano yacu harabugiye gutegekwa gukunda kandi baraguhemukiye nubakunda ngo uje kwiketekereza iruhande yabo Bibiliya iravuga ngo ntukagenda n'abacokoro n'abakobana ariko aka kagozi kitwa urukundo tugiye gufundika mu marangamutima yacu nakagozi gacigi ukugwango ruduhuza n'agasuzugururo agacinyizo iminaniro n'indi mivugo akagozi rero k'urukundo ni kakandi kagutuma utarindira ko wuzuza bwinshi kugira ngo uzogire ubugwaneza ahubwo muri dukofishe urondera Imana n'ubugwaneza bwawe kubera aka kagozi
Kohereti kigabane cya kane cyangwa umusiguzi bivaye n'abisoma muri Ecclesia ni Kohereti abandi n'umusiguzi. Aravuga ngo jewe narasubiriye ndihweza ibyo abacinyizwa bakorerwa munsi y'izuba byose, ndaheza mbona amosozi y'abacinyizwa ariko atawubahoza, n'ikiganza cy'aba bacinyiza kirimo ububasha ariko atawubahoza. Jewe naciye nshimagiza abapfu bamaze gupfa kuruta abazima bakiriho, ariko arabaheta bombi ubutarabaho kuko atarabona igikorwa kibi gikorerwa munsi y'izuba. Bakundwa b'Umukama, nababwiye yuko iyo ugiye kwihweza mu bitaro ukabona amazu ariko arubakika, uravuga uti burya abantu bariko kubaka amazu nk'aya bofata akavuga ati umwemebwe iki aka dukuza abantu turihira imiti aba bantu, tugeze ku rwego amakungu ari yaza kudufasha kuko iwabo nta muntu ashaka gusinzikara mu magara yiwe ko kubura imiti, ariko twe turanabamba kandi tukagorora imvutano, tukagorora costume imiduga, ibitoro bitari bwarabonetse bikaboneka ko tugiye guhamba, bitigeze biboneka mu kujya kurondera facture y'umuntu. Haragakuru nasomye ndabona ngo wari umuryango udakundana mugabo ufite amafaranga. Habamwe umuntu umwe yarakunda kugira ama crise diabete. Hanyuma ikintu cyabaye n'igiki, agati jewe iyi facture mu mayi nashakuriye kinaho no gurisha umugore n'abana nibyo kunda, ahubwo ngira ndababwira igituma umuryango wanje uja kondihira. Mumbabarire gose muhemere ntange itangazo ryuko nahwereye ko ndi muri morgue, mwebwe mugandike je nagiyandikira mwe murari ntangira gose ko kandi kiziga kija kwerekanwa ari uko barishe amafaranga ya konsumye. Arandika iryo tangazo arariforomera neza araribaha, bavuga ati yarahwereye kandi kiziga ciwe mukibona ruko muri shi amafaranga. Baraza barebaje ko yabasanga arakomeye, babaho ukomeye ngo bose bahinda imiduga bagena ngo twari tugiteze. Kandi aba rero mwumve ngo nta numwe bwaramubwira bari bwashikora ngo bagende n'ubugumyi gusa bafise. Mwumva abantu ko tumeze. Nagira mbabwira nimba hari ikintu kizobateza akavuyo, ni kuba hari umuntu wirengagije n'ibigirankana. Depase wari kumubwira ko akadeni wari kumurira kakamurira utakimugarura kandi yatakaje amahirwe kuri naditse Imana kuri Yesu. Ko Ezekiyasi yaravuze ngo mu kuzimu nta uzokuni ntari sayini kice na Salama yavuze. Ibazo bahende tuba tugiye kwa data muga mu bundi buryo bw'umwuka, kandi mwirengagize ko mareka bare natwe twarabyaho ngo yagize agahinda k'impawa ziri muri siyi. Nagamba bwira ko ubutunzi Imana yamaye ara muntu yangeneye nzohesha umugisha ni buri buru epurutane baza ko ari batatu bake banyu. Turasemerera ibiganiro ngo byaryoce ngo byagize ukabura n'amarike n'amarike mbigukorera umugisha, uvuga uti muje n'abandi duhurize kudukara tukene turaba abantu tubagore n'amazi yo bwanguke nemishenga kandi urindiriye rugerane ko ibena nkana oya. Nukuvuga rero bakundwa Umukama mwese bane barudasonga, mugerageze murondera Imana ko kirahari, mwirondere mu butabazi bwayo ko kiratabara, mwirondere mu budangarwa bwayo ko kirabufise. Kirabufise ngo yabonye imazwa kugaza havuga ngo arahiriwe uwapfuye, ngo mugabo arahiriwe gusumba utaravuka kuko atarabona ibi bintu. Mugira urukundo. Ubundi iyo agize urukundo nk'ubu dufate uri kusaba Imana nk'umwana cyangwa urugo cyangwa amagara meza gukira indwara runaka, aba bantu bakeneye minervare, bakeneye 10,000, bakeneye 100,000. Nimba ukeneye nk'ugusaba Imana ideni y'Miliyoni 20-30, fata ujya munahiranye abuza amahoro kubera Miliyoni 100, kubera Miliyoni 50, uyamurihira. Nuyamurihira uzoba ukuye induru yiwe mu matwi y'Imana iruhande kwawe. Nk'ubu ndabaye nk'akarorero, Imana irashobora kuba ngako gicaniro
twebwe tubuzwe umugisha n'abantu babuze ibyo barya, babuze ibyo bambara, ugasanga nabyo bindi uhora wambara bibaye bobo n'ibya dimanche n'ibya sorti, ugasanga ibyo barya bimwe wita ko atacu ufise umuceri gusa muri stock physique ubona umunsi mukuru. Imana mushobora byose kuko uravuga uti jewe ndambiwe no gupanga nkeneye kisuke nini nkeneye umwana ibintu nyene bifatika, ikashimishwa nuko wakuyemo wa undi muto yaguma kubora amuguma yiborogera igasikara yumva ijwi ryawe rimwe gusa iyo ko mibwisa abakora muge mpamvu twimibyo tuyisaba abari abariko basaba ibyo dufise twatuja kuguma tunuganuga nk'uko niyo mpamvu igicaniro n'icyarimwe nuzotakaza umuriro ku gicaniro nuzorambigwe no kubibira ku gicaniro. None rero uyu munsi wa mbere witeka turagusabye tugire neza udutandukanye n'ibyonyi kuko turakwemera ko tugiye kugira impuhwe, tugiye kugira urukundo. Koretse yaravuze ngo gupfa bisumba kubaho kwera abonye agacinyitso. Hari abantu Imana yatugeneye ngo duheshe urukundo, duheshe umugisha, ariko nitwigeze tubibakorera. Ubu barihebye, barihebuye, bakundwa umukama ndabasabye isineke Yesu Kristo mwumve neza yuko gukunda biruta gukundwa, gutanga bisumba guhabwa, kurondera bisumba kuronderera, kwitwararika bisumba kwitwararika. Uyu ni umunsi wa mbere saba Imana ica akagozi kitwa urwango, igwa akaziriko kitwa urukundo kagendana, wese uhabwa umugisha kandi bikorere n'abari mu mpimba n'abari mu bitaro n'abari hehe, ibikorere mwese dusengera muri ngaha ku gicaniro. Imana mushobora byose nimumara kubyumva mukavuga ati ngiye kurondera umuntu umwe niburi buri meshe umugisha, uvuga uti basi niburi uru rugendo bazogira bwo mu Rumonge jewe ngoma ndarukorere ku mugisha pe ndawukorere nongere ndawukorere, uvuga uti ndabwe isani ibyo kurya bya saa sita cyangwa breakfast cyangwa iki nzokwifatanya n'abandi. Imana imoko umugisha. Dawa twese uri mu ijuru, uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo, uri umukunzi mwiza, uri udasanzwe ku buzima bwa twebwe ibyaremwe byawe. Mukama ndagushimiye n'umutima wanjye wose, Mukama ndagukengurukiye n'amagara yanjye yose, Mukama ndagutangariye kuko ububasha bwawe, ndaguhezagiye kandi ndahezagiye ububasha bwawe. Mwebwe butatubwira ndimana imwe rudende kubw'ibitangaza mudukorera. None rero se mwami Imana nyagora ku ngoma, ndakurakisha abantu bose bari mu bibazo, bari mu buhahazwa, abantu bari mu rwango no mu cangiro kuri iyi si, cece n'abari kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Mwami Imana Uwiteka nyagora ku ngoma, ndakwisabiye umugisha kuri we, ndakwisabiye amahoro, urukundo n'igikundiro kuri we. Tugirire neza rutare rwacu, tugirire neza gahimbare kacu, tugirire neza mwami w'abami, tugirire neza nye n'ijuru n'isi, tugirire neza budahangarwa bwacu, tugirire neza uworosha imyami yose irikira rumba ku buzima bwacu. Uyu musozi niwe wawudutoreye kandi uzowudutoraniriza ko ndabizi, ndabyemera ko uzowuduhera ko umugisha. Kwiyi minsi 9 tuyitanguye twitegura urugendo rwo kugera ku bafunzwe bari mu Rumonge, ndasabye umugisha wa wese azokwakira, naho kazoba akarobo kisukari, naho kazoba gahuzu karenze umwana cyane kamurenze, naho kazoba karato, naho kazoba kunyu, naho kutuzobudukara, naho azoba amaheri 100 zo bakazana kuri iki gicane kubwuru rugendo. Ndagusabye umugisha kuri we, iryazoba rikaragusabira mu ibanga, iryazoba rikaragusabira mu mutima, iryazoba rikaragusabira ku mugaragaro. Uzoba umuhe mwami w'abami, uzobi abagabo bazobana natwe, uzobi abagore bazobana natwe, uzobi abakobwa bazobana natwe, uzobi abasore bazobana natwe, uzobi abagwayi bazobana natwe, uzobi n'abafunzwe bazobana natwe kuko naborobonye intwari zivuga ngo naho mfunzwe nanje ngeze ku bapfunzwe mugiye kuraba. Haleluya. Warakoze mwami Imana kutubiba mu rukundo, cagagura utugozi twose two dutandukanye n'ubwo rukundo rwawe. Turashaka kubaho nk'uko ubishaka, turashaka gukora nk'uko ubishaka, turashaka kugenda nk'uko ubishaka, turashaka kuvuga nk'uko ubishaka,
turashaka muziranenge kwitandukanya n'ababeshi n'abangushi n'abamuzi w'amahoro. Turashaka gukubita umwuka w'ishyari uve ku buzima bwacu. Turashaka guhondagura umurozi n'umupfumupfumu, umugenderezi, uwo wese ahuha umuhushi. Turashaka kwitandukanya n'umukinzi mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana bube kuri twebwe. Iyi minsi 9 abakobwa batarinjira mu rukundo nibagwinjiremo. Iyi minsi 9 abahungu bataragira umugisha nibawugire. Iyi minsi 9 abagore batarasama inda nibazisame. Iyi minsi 9 abagabo bataratera inda nibazitere. Iyi minsi 9 abihebeye Imana batarisobanukirwa nibisobanukirwe. Iyi minsi 9 abatware bataratungana nibatungane. Iyi minsi 9 abatwagwa batarisobanukirwa nibisobanukirwe. Izina rya Yesu Kristo. Mugisha w'Imana nube kuri twebwe. Amahoro y'Imana nabe kuri twebwe. Ubwiza bw'Imana nibube kuri twebwe. Imbaraga zo mu ijuru nizube kuri twebwe. Amateka yacu nahinduke. Urukundo rwacu niguzure. Ugwango kuri twebwe nirugende. Icangiro kuri twebwe nikigende. Mana data mushobora byose, ndasabye ngo ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo yaducunguye kitubeko. Ndasabye ngo abana batwanga imitwaro kuri iki gicaniro bishugwe. Hari afise ingwara, hari afise ubugumba, hari afise ibitero by'abarozi, hari afise ibisuzuguriro, hari abafise agahinda. Mw'izina rya Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana nibuze, imbabazi z'Imana nizize, ububasha bw'Imana nibuze, ugwango nirugenda abarozi nibahundagare. Mw'izina rya Yesu Kristo, mugisha umugwiza urukundo n'igikundiro, ukuramba ukurani kugusaza nitoto nitotare, ukwibera mu buntu bw'Imana, ukibera mu gitutu cya mushobora byose. Nibyo bigiye kuturanga uri uyu munsi wa mbere uguru iminsi 9. Turasabye urukundo rwuzuye, turasabye ubudahangarwa bwuzuye, turasabye guhindurirwa amateka, turasabye kugurirwa ikirere ciza, turasabye gukugwa kwiga isuzuguriro dushirwe ku budahangarwa. Urakoze mwami w'abami, urakoze mugira neza, urakoze rutare rwacu, urakoze nyene ijuru n'isi, urakoze nyene agahimbare, urakoze we wirukana agahinda, urakoze we wirukana ibisuzuguriro, urakoze we udutera iteka ukadutetura mu makuba atandukanye. Duhezagire mwami, duhezagire imisore n'abigeme, duhezagire abagabo n'abagore. Subiza hamwe umugabo n'umugore, zana igikundiro ku bakenyezi, zana ukwisobanukirwa ku bakobwa, zana ubutware ku bahungu, zana ubutware ku bagabo, maze mu izina rya Yesu Kristo tugira umugisha, tugira umugwiza, tugira aho twubawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo tuzotorana ibyiza byose Imana yemereye abana bayo. Kandi turasa akavuyo, turasa agacinyizo, turasa umubabaro, turasa agahinda, turasa ububwa, turasa ububeshi, turasa ubutinganyi. Twakiriye ubudahangarwa bwa nyene ijuru n'isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo, mukuri mu rukundo, mu butware, mu bushobozi no mu budahangarwa bw'ubutatu bwarana nzitira imigisha yacu, maze nkemera ko Imana mushobora byose ariyo Mana yo guhezagira ubuzima bwacu. Amen, amen, aleluya. Kuko ngo twari twararize turi mu butayu, Imana yamvise kurira kwacu, none imanuwe no kutumara intimba. Mwarahezagiye. None rero uyu munsi wa mbere ukubera umunsi w'umushinge, ushinga imizi muri Kristo Yesu no mu buyobozi bwa mutima mweranda, ubone gukugwa kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, wabwo umugisha wuzuye. Warahezagiwe. Amina.